YouTube channel! Hama kasi gamit ti ka-intro-intro paggalas. Ayun na, oh my God. Anyway, ore awan ti intro-intro na antiyo nga kasyay. Diretso tayo ti video nga dagos. Tagamin amukmat nga ti content ngamin. Dapat solid quality. Uray nagalas ti intro, uray nagalas ti panag-edit nanti, uray hanak nalayng ag-edit ti video-video, ngas lalagi ta buy-buyan nyo nalayng ag-edit. Urehan unay nga napintas nanti o nga kasla lagi ta buy-buyan nyo nagpipintas. Urehan unay nalayng ag-makeup nanti o nga kasla lagi ta naglalayng ag-makeup nga buy-buyan nyo. Quality mat ti video nanti yo nga mabuy-buya yo nga makapalag nga talaga niya. Dadyan lang timited ko kinyayon niya. Pasensya kayo niya. Dakil lang iwat nanti yung awanan timaytad ko sa bali na lang talagang iwat ko nga nagdakkel. Kaya dati nga video adaman nanti katawaan tayo ay na. Hala nga mabambanog na anti yung katawa ay na apo dagiti man ang insesin da nga nga picture na makapaalot nga rod nya pictures iti na dumaduma nga business ita Pilipinas. So amo iti Pilipino talaga, nagtatalino nga talaga, nag-uutak tayo, naglalaing tikwa tayo, ti panunot tayo, iso nga, ay the best nga talaga. Rugyanan tayo na ito nga video, tagkatawa tayo nga dagusan nga rodan. Sige! Philippine Airlines. Ay, dahil manan, mangrugita manan nga katawan. Philippine Airlines. Naglaing nga talaga ti Pilipino niya. Imbis nga Philippine Airlines, nagbalin nga Philippine Airlines. Salon dahito ay nautak, naglaing talaga dahito nga nakaarami dahito nga panunot. The best. Dapat kwa tagititikwa ti adati ado nga branch. Dapat ado nga branch dahito niya Philippine Airlines. Agmayaman dahito kimbagi. Next kakanakan 7 Evelyn. Naglaing ni Evelyn. Naglaing talaga ni Evelyn. Basit lang, simple lang yung sari-sari store na. Ngam. Makaagaw pansin. Dahita, kuana. Logo na. Ibagta nga makapiright. Sabi lang kumang kayo nga makapiright niya, kakanakan niya. 7 Evelyn. Ay, dahito, hangag paabak mat niya. 7-11 store. Katunog naman yung may isa. Hindi, kakaiba. 7-11 store. Apang kaman gumatang tiko gurabi sa ini 7-11. Ayan, 7-11. Ati kakanakan, Twinkle Twinkle Little Store. Ay, apo, makapangaryot nga talaga dagito nga pangpanunot ti Pilipino naglalaing. Agasam tayo jay, tinagan mo ka Twinkle, no saan niya ganan na panunot mo aji kanson nga Twinkle Twinkle Little Star. Ay, mabaling ganyan nga ramidan nga business, Twinkle Twinkle Little Store. Next, kakanakan, Swab Taste, Fish Bulan, positive sa sarap, negative sa dumi. Swab Taste. Nag-utak! Ate kakanakan, kasalat ti madingarik na nanti no apit akastutin panagan na dahito nga kwa, nga sari-sari store. Laplapan Eatery. Apay nga tatalaplapan. Ti may sa nga napanunod ko, ado ba ti aglilin naplap ditoy? No, nangingiwat dagi di kwa, mangmangan. Laplapan nga. Agiinong mo dagi di mangmangan nga ta dahito nga eatery. Dahito nga store. Siguro tinang panagan dagi ito'y dagi di tatao matan. Gamin handa nga talaga nga sinukatan ng ginaganti store. Gamin di ba? Para di kanto, tindahan sa kanto. No, dagi baon nga gumatang, bili ka nga dun sa tindahan sa kanto.
Biro ka da tindahan ti kanto gay miso gayam nagan na dayta nga tindahan. Naglaing niya. Ay dayto yung next kita nyo kakanakan. Tindahan store. Tindahanan store pie. San ka pa? Kunakmanan talaga nag-uutak ti Pilipino nga talaga. Lord of the Rings. Laundry shop. Imbis nga Lord of the Rings, ay katunog ti rings daya rings nga mabalin nga kwa. Laundry shop. Sige, arami din tayo kunada. Lord of the Rings, laundry shop. Egg Sheeran. Fresh eggs every day. Egg Sheeran. Kantunan, kantin. Ala, gistayanan na antiyo nga na-demonetize. Kantunan. Gayam dayta, nagbastos mo dayta nga kantin gami. Mabalin ba sukatan nyo tanagan nyo? Ati kakanan makakatawag talaga. Nagpintas ti idea da. Kita nyo naglaklako dati bisikleta. Tinagan na dayta nga business da. Bike naman. Bike naman. Nala. Jesus Christ nga talaga. Kakanakan yung ususaran mo tanan na apo matan nga isali madagit kalukan niyo. Nya kayo matan. Next. Money heist. Money tila ko da. So nga money heist. Nabuhay yung dayta nga kanakan. Netflix dayta nagpintas dayta ako nga series. Kay kat nantiyo dayta. Money heist. Lavandor. Imbis nga labandera, ana pa nung Gidora, gamitan tayo, kunada. Lavandora. Self and full service laundry. Tagalaban ni Dora, Lavandora. Dito'y Pinoy Pride, talaga dito'y Filipino version ti KFC. Kanto fried chicken. Fried chicken di kanto. Pinay Big Sister. Kabsa na ni Pinoy Big Brother, Pinay Big Sister. Paglakwan sa tibagbado, tibabay. Buba kati. Padamag pa'y talaga niya. Buba kati. Agtsaa ka lang. Bagaan na pa'y nga buba. Ate Mat, ma-arty. Agi din na a-arty. Dahito'y tiinuman yung nga tsaa niya. Ni Kim Chu. Ay titikan ay inuman mga tsaa. Nga milk tea. Ma-arty. Dahito'y mati inuman na ni Chris Aquino nga nabubuso nga kaya na nga may sago-sago ni Kim Chu ay nga interview nga ron. Fucha milk tea. Makaunget nga talaga dahito'y ngagtsaa niya para kini Chris Aquino. Kaya kakanakan dahil nga ron dagi ko nga dati isingit ko duwang nga eskwilaan nga ay na. Si Makit nga talaga ti ulo ng tiyo. Imbag laki nita dati Rexidol, Fortic ditoy, bagko ditoy. Nga matumar ko, nagsakit ti ulo ng tiyo. Kita nyo dito ni Talon, National High School. Elementary ko nakpay. Nga nga ta klaseng eskwilaan dito niya. Dagi di agis eskwela ito, lagto da nga tanga ko umunag di eskwela. Talon, National High School. Ay, kakana ka na dagayong tiskilan ti Bagtit. Nga dagayong tiskilan nga talaga ti Bagtit. Baliw Elementary School. Nagita jowa yung nga dabagbagti na. I-enroll yung nga talaga ditoy. Amin nga dati jowa na nga dabagbagti na. I-enroll yung dito yung eskilaan. Baliw Elementary School.
Oray siya, kada sa bagbagtit kung ta nagsakitan, ti karabukod kung kakatawa dito yun, may sakpay mga dito ba? Sige kakanakan, agin-roll kayo mata na iting iskwilan, tagkakaskwilan tayo. Ay, apo, Diyos ko! Kat, ay tama nga rin another video nga mampalagsak niya yun. Sa pila ko man, nakikinatawa kayo kinaantiyo. Thank you so much sa support ang arad kanya yun, nandiyo niya. Sige nga, kakanakan. Bye! Till next time!